Hallo, kom ons gesels oor die vraag oor die eerste ding. Kraak die geetos en sit rys by en sit tomatiesaus by en meng olie en sit knoffel by en meng dit dan en eet dit en geniet dit. Brooskaasachtige rysbal. 3, 2, 1 gaan. Kraak eers die geetbos en voeg rys en tomatiesaus by en meng olie en voeg knoffel by, meng dan en eet dit en geniet dit. Dit was geniet die vraag oor die eerste kraak die geetbos en sit rys en sit tomatiesaus by en meng olie en sit knoffel by om te meng teen dan en eet dit en geniet dit. Dit was geniet die vraag oor die eerste kraak die geetbos en sit rys en sit tomatiesaus by en meng olie en sit knoffel by om te meng teen dan en eet dit en geniet dit. Sien jou later en sien jou later.